Sunday morning, the woman went to the tomb, taking the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away. Yes, the Lord is good. Akuzwakala? Okay, let me say, because I'm reading from the Living Translation, maybe other from the other translations. Okay. But very early on Sunday morning, the woman went to the tomb, taking the spices they had prepared. They found that the stone has been rolled away from the entrance. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. As they stood there, puzzled, two men suddenly appeared to them, clothed in dazzling robes. The women were terrified and bowed with their faces to the ground. Then men asked, "Why are you looking among the dead for someone who is alive?" Baba wethu ngile izwi lakho liyaphila, izwi lakho uNkulunkulu wethu lingamandla, izwi lakho uNkulunkulu wethu liyambulwa, izwi lakho uNkulunkulu wethu liyasilungiselela uNkulunkulu wethu to rise and shine because the light is come. We receive it with meekness and we receive this word, Lord, with simplicity. We thank you as we hear the word. In Jesus' name, amen. He has risen from the dead. He is Lord. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue. Jesus Christ is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue We confess that Jesus Christ is Lord. He 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 has risen from the dead. And He is Lord. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. Hallelujah. Ngicela omunye abe engibambela ke uJohn chapter number 20. uJohn chapter number 20. Jesus. Hallelujah. Siyafunda bazalwane. Incwadi ngokukaJohn chapter 20. Isihloko sithi ukuvuka kukaJesu. Qala verse 1. 19 ufunde nje. Ufunde njengentombazana. Qala verse 1. Yeah. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama
wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimon Petru nakulo umfundi omunye uJesu amthandayo. Wathi kubo, bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapha beyibeke khona. Ngakho wayesephuma uPetru nomunye umfundi beza ethuneni, bagijima bobabili kanye. Kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetru, wafika kuqala ethuneni. Elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona, kepha akangenanga. Khona wafika kuSimon Petru emlandela, wangena ethuneni, wabona izindwangu zelineni zikhona, neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelineni, kepha lisongwe. Sorry bazalwane. Uthofeke ifoni bazalwane. Ngiyaxolisa. Khona wayeseke okay, ngicela verse 7. Neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwezinye izindawo. Kwenye indawo khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona wakholwa, ngokuba bebengakawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo. Baba, izwi lakho liphilile linamandla, lona lodwa alibuyele emuva lilambatha. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, yima nomntwana wakho esazokhuluma inhliziyo yakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ekhaya kithi bazalwane, kunomalume wami usesenkosini, uyamazi uMamhlongo. Usesenkosini wayehlala eMandeni kaDendethu. uMampanza omncane uyamazi futhi naye umalume. Bawo makhelwane. Bakhonze bandleni lakamoya. Kwakunecula ababecula sisezingane. Abantu bakamoya ke bacula ngendlela yabo bodwa. Uma ungayazi ungaphuma lokho ungenela ungakazi beze ukuthi bathini. Amen. Babehlabelela into ethi owavuka ethuneni bethi wakunqoba ukufa ngokuvuka. Amen. Ngiyakwazi ke nokulicula kodwa mangalicula ungagcina nawe ungangizwanga ukuthi ngithini. Hallelujah. Ngoba ikomalume la ngizalwa khona. Thi uyibandla la kamoya, Church of the Holy Ghost. So ngesikhathi beyicula le nto ngithi uyabona ukuthi umuntu useyingane. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sikhula kushunyayelwa izwi likaKristu, umuntu wasibona isizathu sokuthi hayibo thina yethi inkosi bazalwane ihlukile, ayifani namakhosi onke. Ubaba ungemuke washumayela izolo ekhuluma ngokuvuka. Ngithi kodwa ubaba ungemuke ngenzani ngoba umyalezo wami lo. Amen. Ungenzani ngoba umyalezo wami lo ukuthi uJesu thina esikholwa uye wavuka. Noma ungamvakashela amathuna onke akhona oShaka Nandi sinalo akazavuke. Siyazwana bazalwane, akazavuke. Ungayi noma ubuphi nasi isilo sisadukulala asikaze sivuke. Nabo buthelezi balele akaze bavuke. Kodwa lenkosi yamakhosi esikholwa yiyo yavuka bazalwane. Hallelujah. Wavuka uJesu kuthi wabesifazana ababili, uMaria noMaria Magdalene, bagijimela ethuneni ekuseni bephethe amakha kade efunda umfundisi. Hallelujah. Mabefika ethuneni beyoqhoba isidumbu sikaJesu, bathola ukuthi uJesu akasekho. Hallelujah. Bafumana ukuthi uJesu njani. Konke ngibusisayo kulento ukuthi uJesu akasekho. Kuthiwa kwakuneyindwangu ezazibophile umzimba. Oh, bazalwane ninaniso lento. Bafuke wathi indaba kaLazaro. Kuthi uLazaro wayefakwe ethuneni insuku sezisine senuka, kodwa kwakuneyindwangu abayiboshwe ngazo. Amazwi kaJesu mayisefika ethuneni athi mkhipheni
Step number 1. Menze njani uLazarus? Mkhipheni. Uma sebemkhiphile ethuneni esangabantu uthi muthukululeni. Niyizwa indaba bazalwane. Uthi babazwane mkhipheni. Akangibuka umusa esenzelwe bona. Bambona bakanibona umusa esenzelwe bona. Sikhishiwe thina bazalwane. Sikhishiwe thina. Namhlanje kuthiwa sibahle. Namhlanje uthi umudlula kuthiwa kodwa ngosiyami. Uyabona nje bafisona. Kade ngisho ngithi uma usuyiphintone bengamangali. Ngovela kwamanje bawudlula abantu bacathule imali eningi. Vele njani? Angithi khona la. So uNkulunkulu uzomnika mfethu uzomnika. Yikuba senziwe njani but sikhishiwe from the tomb of sin. Ngoba thina ithuna esiphile kulo ithuna lesono. Ukufa hlale esonweni. Ngegazi lika Jesu silandiwe. We are saved by grace. Sithe sasikhishiwe. Yamagcina into ethetheleni sikhisho. Kwabuye kwaqaqwa intamo zokufa. Kwaqaqwa indwangu zokufa. Abesiboshwe ngazo. Hallelujah. uJesu ekhombisa ukuthi kusazoba nje ngenxa yegazi lami nisazokhishwa emgodini. Hayi izwa lamazwi lokhu kufa akusikhona kokufa kodwa kokuthi indodana yomuntu yenziwe njani ikhasimuliswe. Sibona uJesu ufike wafa ngenxa yezono zethu. Siyezwana bazalwane. Wafa esithwalela amacala ethu. Lithi iBhayibheli kwabaseKorinte ongasazanga isono wenziwa isono. Ngihlale ngibuza ukuthi siyaqaphela yini bamnene ukuthi ongasazanga isono akenziwanga isoni. Laza nathule word of grace nalala lo mama ukhosozela. Kodwa niyangizwa bazalwane. Akenziwanga budo mdala isoni. Hayi siyawuthola nimesho. Kodwa wenziwe isono. Ngamanye amazwi uJesu wethu uphenduke wayiqala himself. So that thina sizophila. Siyazona bazalwane ngoba uma beyisono angazi kodwa uma beyisoni angazi bekusokwenzakalana mhlawumbe iqala bengeqedwe kodwa waphenduka yena enkulunkulu waba yiso. Sizwe sethi uNkulunkulu wami ngishiye la. Khosi uNkulunkulu wayengasaboni isoni izoni abethele nazo. Wayengasaboni isoni esina but wayesebona isono esina. Amen. Ngamanye amazwi uJesu akalimbathanga ihlazo kodwa uJesu waba yihlazo. Abangizwa abantu eShakaville uJesu kanjani akalimbathanga ihlazo kodwa yena waphenduka ihlazo.
abesebhala umlobo wamaHebheru athi igazi likaJesu liyahlangulisisa. Siyazwana bazalwane, liyahlanzisisa, liyasusisisa. Bayazi abantu besifazane ukuthi ungene esitolo wayishiya idomestos, wayishiya ibleach, angazi ucathe ekhaya kuzoba njani. Idomestos washiya ibleach, angifuni ukuya kulokho konye, angifuni ukuya kulezi ezinye izinto, kodwa wayishiya idomestos, wayishiya ibleach, cathi kuzoba njani? Ucathi kuzoba njani? But igazi likaJesu, mina khona into engake nga-experience kulama bleach engikhuluma ngawo ukuthi awafani kangakanani. Anginidayiseli kodwa ngiyangixoxa ukuthi ngayi-experience lento ukuthi hawu i-omo bleach iyingcwedi yokuthi ikwazi ukuhlanza isusa ibali ishiya umbala. Mama Msimanga abantu abangizi angizwa ayinangizwa ukuthini ngithi ngayibona into ukuthi omo bleach ikwazi ukuhlanza impahla isusa ibala ishiya umbala. Ngamanye amazwi ayikwenze engathunyelwanga kukho, iyalawa ithumele khona. Umcabango wami uthi ama-bleach wazi kanjani ukuthi nombala ungawukhiphi, ukhiphe lokho engadingi. Hayi, yazi sikafika enkonzweni. Ama-bleach wazi kanjani ukuthi ungawususa umbala engiwudingayo, kodwa ususe lokho engingadingi. Igazi likaJesu lenze njani? Uma selifikile lisekhulate empilweni yomuntu, liyapenetrate lingene enhlizweni, liyokhipha izinto ezingenasystem, inyokolonto libuye nakho lijinge ngaphandle, bese esikhundleni sokuthi ufe ubulawe isono uzosuphila egazini likaJesu. Liyahlanzisisa. Mabefika ethuneni akasekho mama Msimanga, kuthiwa wayekhala Jesu Maria, kuthiwa enabazalwane uyabona ufunda ngale ku chapter number 20 kuJohn, funde nje uzofika ku18, lithi zikaNkulunkulu wathi methu uyabheka wafica kunamadoda amabili, enye imi ngasekhanda enye imi ngasenyaweni. Uthe umethu uphakamisa amehlo, hey Trinity yasekhaya, haleluya, uthiwa wabona umuntu, uthiwa wakhala, because uyitshela ukuthi umuntu umnikazi wensimbi lo wacela isidumbu sikaJesu uJoseph wase-Arimathea ukuthi ngicela ninginike yena ngiyombeka ethuneni la. Kuthiwa wakhala wathi mnikazi wensimbi, uma kungukuthi umsusile kule ndawo itshele la umbeke khona. uJesu for the first time ethi mama wakhe Maria, 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 okhomba ukuthi unjani bazalwane, ufukile, yavuka inkosi, yini singathokozi. Haleluya. Hawema abanye bethu badelelwa ngoJesu wabo, abantu abazi ukuthi siphethe quality, abantu abazi ukuthi siphethe kanketi, siphethe uJesu. uJohn 14 uthi inhliziyo yena yenza njani? Kholwana uNkulunkulu bese nikholwa ubani? Athi ngoba ekhaya likababa kunjani? Uma bengenjalo bengekungitshela, athi manje ngiyokwenzani ukunilungisela indaba. Hawu bazalwane, we
What a blessing we have. uJesu wethu uyasihlele thina sihleli nje la siyalungiselwa uke wahlabelela uMadlabaviso lu98 Cilongo ngiyalithanda lelo bhuku wathi sizolungiselwa inkonzo phezulu ngoba mhla sifika enkosini sonke lezi isidla wonke namabala zonke lezi izinto ezisishayayo ziyobe ingasakhonjwa kithi ubehleka ubabunene enzisa iBible study ngolwesibili ethi webabumacingwane njengoba sinamadoda isazoshintsha into ezulwini sesiphendukile sesifaka iveyili sesiwami kawu sishaya iGrand March siyongena enkosini ngoba lo simkhonza wavuka waphuma ethuneni wanyuka waye ekhaya uJohn number 2 ngeke samfunda verse number 8 uthi ngalokho ke noma sesonile bazalwane kodwa sinobani thina sinobani wenzani ulokho esihlikihleli izandla athi mbekezelele umamngeni ngiyazi baba bengaqondile usazophenduka mbekezelele ubabunene awuthi kumgcina kancane usazophenduka lalelani bazalwane isihloko salenkonzo sengiyavala manje sengiyathandaza sithi mfundisi umthetho nimfunelani ophilayo Hallelujah. Amen. Hallelujah. hayibo asiphumi ngibazalwane umhleli walenkonzo uNtobela wathi kuhlele enhlizweni yami ukuthi kumele iphasika mama ke sibe nalendaba ethi nimfunelana ophilayo kwabafile nimfunelana ophilayo uyabona uLazaro uvusiwe uJesu ngokumkhipha ethuneni amthukulula intambo zokufa neindwangu zokufa avuka phila kodwa uJesu uvukile njengoba ke wabatshela wathi nginganibhidliza ngiphinde ngilapha 3 days time wayesebatshela futhi wathi lizobhidle kodwa emva kwensuku ezithathu wavuka uthi ke kulabo mama hambani nibatshela abafundi ukuthi sohlangana kuphi khona sikhonzo wavuka namandla into yethu noma ungayithatha kancane mamkema noma abantu bengakuthatha kancane dadewethu bekubuze bethi uprincipal wonke akusekho nebhodlelane elingaka nje elizokwenza ukuthi ube nesithunzi uyabona lo nkulunkulu hayi baba salwane sikhonza wavuka thina ithini into ethi sikhonza wavuka ile yenza ukuthi noma sikhula kakuyi sivele sithi baba ngani mina abasalwane amen sesiyathandaza mpostoli uzali hayi bafowethu uyabona mina konke ngiyazi ngoNkulunkulu bazalwane sesiyathandaza konke ngiyazi ngoNkulunkulu ukuthi methi icelo zena zaziwa uNkulunkulu ngokukhuleka nokutusa nokubonga usho kanjalo mina babukhona ngiyayazi into yokuthi kuphela umthandazo
ngiyayazi into yokuthi ukuthi babegameni likaJesu ungashoboki uzathi kuzokwehlika imizi ingafiki kubiza ukuthi uhlale phansi kwasiyisikhathi uhlala phansi hayi ngomzimba active ngomzimba feel okhathele ufana udedela inyembezi kuyo hayi nangizwa yini ufana udedela inyembezi kuyo namazwi engasapho hayi basalwane wake wayifunda incwadi kaSamuel oqala chapter number 1 verse 28 uyamkhumbula sephindele ethempelini kumpriest chapter number 2:1 esayathi mpriest usangibona ukuthi ngubani priest akasamboni uthi I am that woman once upon a time wakwafika kuleli temple wathi noma efuna ukutshela inkosi ukuthi kuphikike wangaphi imseleke I'm still that woman ngoba khona ezinye izinto okukhombisa ukuthi uJesu wavuka okukhombisa ukuthi uJesu uyaphila lasingesena amandla okusho lasingesena amandla okwenza enze amen lasingesena amandla uyasikhona esikizi ngoba mngeme akubona ukuthi kufanele ngiphendule la kodwa amandla ophendula ubona ngisena avele impendulo khona mina imkhuleko akuyithandaza uthenge ufaka i-grocery basket hayi bazalwane ufusha itroli abantwana bazi ukuthi asikhomeni kwenzakalani kodwa wena mamngeke uyaxosha uyafaka uthi Nkosi ngihamba nale troli ngiyethilini lezi izinto ziyisidingo sami wena uthe uyagcwalisa ukusela kwakho ngoba ngaba badlala bona baxosha bafaka abazi ukuthi iphakethe lithini uthi uyafika ethilini uthi twi ngathi une-magic uphume nayo yonke into efuneka amen angaze nimbona uJehova nina bazalwane angaze nimbona uJehova nikhulumela ngoba uyaphila okuveza ukuthi wavuka futhi uhlala esukwini uyabona that's why umlomo wamahubo uchapter number 34 verse 5 ethi babheka kuye bakha ubuso babo abusoze ngiyamthanda uverse number 10 uthi ababhonge ingonyama ayalamba swe athi kodwa bakathembayo abasweli oluhle abasweli lutho that's why Satan esidizayinela imncwabo hlokovu acabanga ukuthi ngalesi sikhathi esesingcwatshwa noma sesangcwatshwa mhlawumbe sesaba history avele uJehova athi bekusaqala isandla sami sisebenza ngoba lokufa khona kokufa kodwa kokuthi inkosi kasibulise sibe nginyana nimfunelani ophilayo